Omwanya ogwo omurebezi wa nkolo wa katano Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa yasiima ishomero ly'Ambara Municipal School abombwaro gw'abaana obine n'umuringo gwaliyo nibakwatamo ebyobwegisi in good ranges, so you don't concentrate only on the super. Ahantu yahaburaga n'amashomero okonja kubegeraho. People in towns have been saying, what is happening? Why are people in the villages passing? Why are people in Mbara City passing better than those in Kampala? Can that happen? Yes. Mukuru w'ishomero rya Mbara Municipal School yanje kushobora abwaci ebyona bali n'ebikora. Buri mwaka nitwijaha tushabarahanga ngo atugirire mbabazi. Mwenu yaheza kuzitugirira nito tushemiye kwisha tukamusima. Mwe nico cyatureta. Yaje no kushobora amubaro gw'abeje ubwo rero bonje kutunga omwishomero rya Mbara Municipal School ishomero ya government kandi rya musingigwe kanisa ya Uganda. Hariho enrollment habwa Mbara Municipal School totaling to 4,016 children. Nyenda mu kiterero mu ngaro okushaba okujenderera okusima mukamarahanga abwebyo ne barabiremo na mnonge byezo ya pil abo mwaka 2025 gwawa nukusima abona bazikoraje omuri abeje abashomesa nabazire. Twazo mu district ya Rwampara, chairman wa district ya Rwampara Richard Owomugasho yashaba abebemeza b'amadini na government batikiriza abashomesa okwizo mu district age na mnonga abo abakirimo obushomankuzi. Nindebe umuti kupaga mbere muri ndebe amashomero mwabantu wapara twaturukuri. What I have found on the ground chishangira kwenyuma no kugira ngo ubwiro winji ahamwe na hamwe ikikuzushira. Ebine bindi yabigambira abakuru b'amashomero arengorwa primary na senior abwa Rwampara agari ya musingi gw'kanisa ya Uganda omburebelezi bwa nkore. Kintu kushaza na munonga omuzire kwesente rero omwana ahamerwa P7 ashomere na nasari bakagira ngo omwana gwiri hato mushomese sente nabarire zaki ngo abahereza ahande ngo zona sabadikoni omurisa omuburzi ahande ngo ezo zona twine hamatendekero gitu no kugira nubo bakarebe bo kubanza ningashe nubashemerire kuba nubashwijuma kurabo twatubishubujumalizwa bwabo ngabazire contributing sente abukushuma kw'abana babo aba management okugere chiko olchiko oru rwakorwa akanisa ya St. Luke Chinone omulchinone town council abwa TV West ndise nyomo Gideon na Sengendo Abdul Karim.